هلا هلا ما مستعقور داوين نورمال نابه ما مستنابه تجي برده بس كده كنكي عقور داوي دغري بكم ترى اما بقي 4 ساله كم ويدي والحاصل 7 ساله 6 ساله يجي شي ناخذ من رحمه الله باي كل شيء واشترى بيجن تزندي داينا روني تزندي داي شقاحلا كردان من دفش نفسها رومانا وتشتا وسيناريو بردا دنجم تيتا روني دنجم نايته دنجم تيتا اوه حيران سلاف رئيس خلقي شو يا روشا باشا غالي بدران دنجم تيتا نا يا ولد دنجيت اون هوا تيمن زبقي انترنت بسكريك هي الجمن باورم بخديت زندي داي تشفر بلورا خلي خز بلور دنجيت تيمن لي فاردون من زين كتي زندي ولا نا من بزانه بون كر مشترى سürpriz كر مشترى سürpriz كر تشتكي خراب نكتي بر تشتي فش كتني خدي قلت وات حاصل واتش مشتي از بارتكم دنجم درنك تيتا لا والله ما تمك دريجة الويدرية زوزو كارنينم جيبرجة هلا فيرو شداوي براسيم تا نقاش كتن يعني شقحرة نا تدرك كيف جاردك كيف çünkü dengete درنك تيمون يا زباور كن انت بردوام بك جيو فاب غارين زباور كن انترنت ابسكريك هي الجمن تدرك كيف جاردك كيف تمام بس حتى صلاة از جيدر كم مدساتي كم باور كن انترنت ابسكريك هي ما مست نا تجارد بله هوان نوزانا بالافرگی ما ازیرو لسازی و مستک تیوی و میرو دو برنامه چیکر دوجی دو برنامه چیکر روشن آورتن از تلویزیون دم قسم جوان برنامه ام بواره پروکریه دنگم چوای دنگم تیوه نه قدیسه کنترل کن çünkü derdiram kalabalık balaframış dereng ki vakti balaframın dereng kebek ki famti gavade sazı bunu derketim peki anhar onu rahatı ve jmer agayin ku jiyete gidip bimera parvekti çünkü tamam denk başı ha İja na rawşahi derheke Kobani de na metrsi khateri misal Kobaniye devlet etti zorel Amerika'ya ki dibece az fazla Kobani dagir bitim Amerika ev hakti kelpe devlet Türkiye ketiye dibece bütün şekilki tünü kari eriş bir keser hep karımın kastavi kasete tünü kari eşese kasete ki tünü kari erişeser hereme ki çünkü ev heval bendemin bu tegoşina dibece daişi de çalakın ne tane çalak bunu avanjı em nafazın da hereme skrek derkebe şeru perçün derkebe la Suriye rejim guheriye ve herkes an hal bey aramiyeye kul peşer debjibi hayale haberde naha jrebebriye qaser heyetek di amedekirin komitek taybet di amedekirin ve ke heyetek ve biç şami ha nikaş eve devi heyetede dikijan netevan millete da cihi bigden ve Ermeni hebben Asuri hebben ve Suriyan hebben Kürt u Arabın layık مزانن همین عرب نه مجبورن سیستم کو هتش پیش نیاز که قبول بکن ضربتی اوجی و که انجام هر تن ضربتی قصد او بیچن شامی او پیش نیاز بکن و سیستم کی دموکراتیک آواز به و هر کس بکرده دیده ifade که ایرانها لپیشمه خطریه شر کوبانی هیه ابتدا شر دویمی کوبانی باسی گذارم بریا Eriş hadayışı şartçılığı kubani levaki şaraki berfre ancak dema şarı dayışıdı. Vakti ku Musul dağırdı haddeli kada kubani tabi şarı vekaleti bu asas devlet Türkiye yetişkiri bu. Ancak karni Roni raha vandaman vedri bu. İjaroni naha megot hatariye heri mezin naha şarı kubaniye
دولت ترکیه خطوش کلیه خصور کلیه فامده کلیه او ایرش سرکوبانی که چونکه ددلی وانده ویه کل بسری وانده ویه پرسکریک خوان نای چوا ممکنه و ملتك و دنیای ده نای ناس کرن داعش تيك برن او قص دولت لهم بر داعش تيك شو اما او داعش او قسم ملزم معظم بتانك و طوفان هات سركوباني شو ممكنه بدست بردان تيك بشن دولت تركيا اصلا كلبيه بحمل بريا راك جاجبر بيد بي از جريك دقطع نافنا تيودا فرصه في ملتي بشكي وان كتشو خورتين كوباني شاركرن بي از جريك رومتا وان بشكي اف كاريزما وان بشكي اجا تشد به بلا به كوبانيش خورتي سريقه ها آنها هلوست امریکا اشتر پرسمرونی کچه هی آگاهی بردسته که همین توری خجنش که و دربه که والا نکده ماموس يعني لوي هرميج بركة يجي مامم جارجرنا بهوالان را بدوستان را آن به فرماندارین وی هرمی را دکویم تکلیه لیبلی هر وقت از جرا وانا پاروانا کمش برگه از حتانی رسمی نه به آن چاپمنیا ما چاپمنیا کرد پاروانا که از چتیکی نابیشم لیبلی افجی هنکی بالکیشه افدروج امریکا شویه کبانی یعنی امریکا قالك البرخدا تركي إقناع بك داك إيريش يعني حتى جم إفراطي در باس نبا وهمان دمي تركي إيريش كي نبا سر كوباني وبتعيبات كوباني اللي بلي بروجافا قشتي يعني جهلا تركيا دا إيريش كك فرمي نيسر ورخيايا تركيا وقاقايا من جي قرتنا تركيا إقناع نابا يعني بتركيا قال لك سرخوش كتيه بوان إيريشين حتى شين تشاتين دحميزا خوادا كدي كرن داكو لهلكي هناك جبو أسد كدي كرن هناك جبو كرداك كدي كرن داكو كرداك قتل بكن تركي جبوي هوا سرخوش كتيه دخوازه يعني في درفتا في أو كريزي يرون هالو هولي هي بهواكي بوزيشنك خورد هناك كوزكين خورد روجاواي كردستان دستي خاخه وهمان دميجي هم لسر ماسه خورد به و هم جی قادا ناو نتویدا دیسا سر ماسه خورد به لیبلی دموگرافیا روجاوای کردستانی وکر بچه تاغلی یعنی فینال کی بکه کوبانی جیتی خدسته خوش برکه کوبانی وقتا بکه و همان دمی گلی کرد گلی کی به رومت به یعنی کوبانا یعنی هم از کانم ببیجم گلی کرد و دوست گلی کرد زاتن چپا منیا مدرج اجاب بیرنا که من از وقت کردی که کانه کینستر گلی مثلا گلی کرد ببیجم یعنی گلی کرد سری وی داتینه گلی کرد به رومت دکه لیبلی اف خطریجی هيا اردوغاني ليش سر كوباني بك او گلی کرد یک الجزيره فلسطينورا خاصه نسيبيني یک البرسوس يعني السروجي فلسطينورا خاصه ودي سا فلسطينورا خن ويقالوا دي ساخلي خن افجي مجاره تشوا مجاره جبرجا بيشنجا كي خرط يرول باكوري كردستان نينا يعني ببيجي حيران اردوغان مدخل خافكي قالوا اشيكي ماشيكي نابرا ريبر ابو دا وتركيا دا قاشو غرك بيواجوك باتا مشاندن بو هوا هيفين خاف هيفين نهاتنا كلاندن دن قالي كرد داكو قالي كرد سياسه كرد جي هنا كي دبي حساس تبقى افجي ابي دبي چه الیستوکه که اردوغان دولت ترکیه دولت پیشگلی کردانیه لیبلی از بخا چپمنیا کرد و هنیک رخنه دکم چاو رخنه دکم یعنی ابدروج امزانه ام بخا زانم و همان دمیجی چپمنین بیانی ویدیوج یعنی پار ودکن کواليسيون یا پیشنکه و امریکا دکه چه کوبانی و همان دمیجی نزی سرینیه جبرکه او چتین گریدای ترکیه هلا سرینه دا دخواز فرید در باس بکن و بهواکی کوبانی تیخ حلقه دوری لورا امریکا واکر دبی چه یعنی دیپلماسی بکار نکر امریکا نهاتیه کوبانی امریکا هاتیه سرینه لو در دورانایی چپمنیا کرد وینا بیشه از آنم سوا چنا بیشن از هیوی دیکم نلو ما به یعنی چونکه جبرگه حتی نها انتی امریکا جه پولیتیکا کم دمشینه انتی امریکاجی انتی هزین دبیچن روجاوایی دولت روجاوایی ام دمشینه باوی من اوتیک چو
او تيك شو يعني في راستي ببين راست او ناخذ ببيج امريكا هاتيه كوباني دبا قال له عجبا اوه اذا الشاشه يعني وقت يرو امريكا با تشتي تعرفها تشتي الشهبه هات سر قال لي كرد وين هالكوباني هات بال قال لك دفرين روجافاي كردستاني ويبهتا سر قال لي كرد ام يك كمين قال لك في ببينن تشتكي القوتنا تزيدك از باوردكم ارمانش اوه وجملت ميرا ببيشم بيشتاق بأمريكا وغرينر هزين در و إيرو هنا سبيتونا باوري بهزا خايا جوهري بين هزا خايا هنري بين هون رابن سربيا اگر هون رابن سربيا هون سرهلدانا كيبك بينن نتنه دولتات دنيا نكره إرشي وكي جبرويه كي هزا جوهري عملت أساس يعني أمريكا سبيت كاره لكشه أمريكا كاره سبيت مثلا اشترط شك بجمروني باور بكي امریکا ری بده دولت ترکیش بو ایرش سرکوبانی نه وکی سرکانی ده ممکنه مرمزانه حسابی کتابی وان بازاری وان مرمزانه فقط میلیونک مروی می باکوری کردستان رابن سرخه سیاست امریکا و ترکیه جبکارن تکرن بکارن ایمان و خراب از بار کمش برویه که پیام دادم ملت و باوری به اضافه تمام كاد فيديو تنشوفكم كاد فيديو ما موسى تنشوفكم بو شاشني فهم كرين يا زاتن تقالي كردس يكمين قالك تبشتا خوا بدا تشاي خوا بدا قالي خوا افسدي سدا از نلهم بري اما جيهان دنيا گردون نهو رشو گوره يعني همان دمي تكانه ويجي نشان بده راسته خطري پرمزنه لورا امريكا جهاتيه وقتا هيفي هبه قال لي كردي دي سرابه يعني وقتا امريكا بيجي امريكا هاتيه انك قال لي كردنا بجوي امريكا هاتيه مرنا رخمي وي هيفي تشي دبا هيفي سركبتني تشي دبا وي چاغي بر خدانك بناف قال لي كردا ياك دبي بلكي رابه سرخوي هينزو رابه وهمان دميجي لهيلك يجي مخاد خابينن چونكي دغوتني لاجي انتي امريكا جي افراس جي خطك مهبو دغوتنا امريكا دهره سكت ببرهره دركت نوسايا دما امريكا نلوي دريبه هيزي نافنتوي نلوي دريبه بيشتا تشكايه جبرجا مديت يعني اف كاس از ويجي ببيجم بدغوتنا از ويجي ببيم بدغوتنا اف بوليتيكا مال روجاواي كردستاني حتى انها مشانت درباكك مازن خواش هاگر كرد في نبينو في قبول نكن ويدي صدر بيبخون تصانيش ما اف بروجا ريبر اب كونفدراليزم يكتيان قلا براتيان قلا تشتكي زيرينه دروجات نابيندا لي مساله قالت بندرج بيرانك بندر چيه بندر اوي حتى قال كرد يكمين وقت حتى قال كردني باراستن اف بروجا بسرناكه اف خطای مز رادايه اف شاشید رادايه يعني وقتا خدين في بروجي خطا كردي ساغلم نکه اف بروجه تنی بی هوا روجاوای کورسای نای مشاندن و دربه بخه او مدید لو ما اوقتام دبیجن خطا گلی کرد ما ام نبیجن و پروژه دبیجه بردن یکمین خودی وی پروژه دمشینن وقتا دبیجه يعني خو نخه دبیجه وی برچ عبر نگره وی خطی خورد نکه پروژه تنی سر خو سر ناکه حوجه حق به هفرا بی مشاندن نویس سر اکران اشتراک کنیم شما دبی کردن روجاوای کردستان روجمروان می کرد او قصقة بلنغاز دكن جبو تركا جبو عربا او قصقة دخن قبجوب دخن تم قلبراتي دكن دبيجن ام تشتكي ناخذن ام تاني sadece دخوازن راحت بجين شو دبيجي يو مزاتن انها اف توانا بسيكولوجياك نتويه كتشتكي دبيجن هذا شال دبيجي اف بسيكولوجياك قال لي كرد يعني نتويه دبيجه بسيكولوجياك قال لي نتوين داگر بونه نه پسیکولوژی حتی نیجی به ششتن درنگه ای اف پسیکولوژی دبی چه هولدا و هناك جمجين قال لي كنت فاقش كل ريبرا بو يعني بخب باوري لي والحاصل اما ال بروجي الروجاوي كردستاني هات ما مستحيدر دلجن ما مستحيل من برهجه هستكم انا تبريك دكه تبيروز دكه يعني اجي تبريك دكم از نافازم في بينم زمان مزك حوالي منا ام دبيجن يا دنيا نه رش وقو تاني بيك نايد نابردا بالسدان رنگ هنن
دما از وید بیجیم هنک هند بفهم یا ما تو الهمبری پروژه ریبر اپو ناباوی من پروژه ریبر اپو خالک که زیرینه د زندان روجلاتا ناویندا لی بلی مسئله او کسی وین دخل فعالیت دمشینن بخوا بسگریک آوانه يعني من نوتين ريبر اپو خندنا نافازم هنك تشتين دبيتش بلكي چاپمني بينزانه به در دور بينزانه نافازم ببيجن يعني دما عفرين هات داگر بو تركيا كتي وبي كرد كرن كر من نوتين ريبر اپو ديت ما ديكي وان عفرين جوستنديه ما عفرين جوستنديه رقا دستي ولا والحصل مثلا يعني اف هجر ام بخوا هاي نبن اف حتى اینها من روجاوای کردستانی مشان داربک که مزن خواریه امی دیسا داربا بکن آدو یمین او کسی اندگوتن نا يعني خطين افراسياجي بهاوي بتشي بالزمان تشبي ترك دباراسو دغوتن وي خطي داربا خواريه لي بلي او خد دي ساجي وكرون وي خدر خسر افي وك زيتي قبولناك اما ام قال لي كرد ام شوبدارين دعو دوزا قال لي كرد يادم بيشكتي ريبرا بودا حوجه ايدي ام بيفن حوجه ام بيجن نا دردي ما هي دردي ما نه فلان کس و فلان کس پیسکرنا آن وی چی بکه یا دردی ما اف برخدانا گلی کرد روجاوای کردستانی دبن پیشکتیا ریبر اپو دال برخدای هاتیه وی نقطه ام بپاریزن حتی اینها چما و یکتیا کرد روجاوای کردستانی پینان یا حتی اینها ما یعنی نه از بخوتنی بجم بحزاران انسان گفت یا یکتیا که پیک بینن اویس بیجوارا و به درمان و گلک برینه و درمان بکن مبن پرچه جی پاش روجی دبی چه عبرتا بگرن یا مدید راپرین هبون لکردستانی بری ویا 7 سال بری 8 سال بری لی بلی هنه که ایدن دگوت نا و برخدیرانا بتنی من هاتن خنقاندن هاتن فتساندن ایرو گوری وانی نه یا و چواجگا عبرت نگرتیه و حتی انها روجاوای کردستانی یکتیا که پینانیه وقتا هم دبین یکتی هنك ترول دي بيجن يا ما تبرزاني جيه نا باوي من وسام مكن مگويا نه ورشو گوره تكانه ببه اپوجيه هري راديكال ريسايج كانه ببيجه يكتي او ازم اپوجيه هري راديكالن واز بيجم يكتي ها دبه يكتي نكان التوايا كردستان الشار پرچه كردستان گلي كرد بيك بينه يبرگه او پارتيا که کسك دو کس نکاب تسري خود بيك بينه لی روجاوای کردستان 12 ساله یا پیک بینه شوانه کی تجی هبل همبری تب نبو ببیج و شوانه خو بینه نگی وی ماشکه دستی وی ماشکه ببی باوی متو چه دخواست نرا ببیجه جمله ببی تو چه دخواست هوان مجوره گوتو از بالا فرگی هم دردورا مجبر کوپر قلبالغه امکانی من زیده اخافتنتنه از ایرو پرانی اخافتن جرونی را دیلم وروی که از میکروفون خادگم رونی لسر اکران جامعه کمیونیته فکر محمد صدیق جور کام اگر دولت روجات ناوین فایده سودی جهیز ناو دولتی دیگران آرمانجا فبسر دخن شما ام کرد فنسپرن هزی ناو دولتی یعنی جی تدبیجی ام خدسپرن arkadaş او نایر او بشکری نادنده نه از دبی چه يعني حتى اینها مخونس پارتی ملهم بریوان میدان خوندیه حتى اینها مخونس پارتیه هنک کسی ما هنک هزین ما هنک کسی من خود سپرنی علی کاری جی خالصن لیبلی پولیتیکا یا کرد یا رجلات ناوین 10-15 سالی داویه هین آنتی کاپیتالیست هین آنتی امریکاجی تیمشاندن اما وی راستی رو ببینه وقت امریکا نلوی دریبا یرو فرمانه که گدن بسری گلی کرد روجاوای کردستان پیک دهات کرد و هات جی لشحبایی هات لتلرفاتی هات میزه که جینا کردستانه حوالك ما باور دکم حوالا جوانا جمعه حوالك ما جن جی سوال دکر اف خلکین رویا بو خلاص کربون لدو خو زاروکی خو هیشتبون زاروکی وان نبلبون کتبون دستین واچ تایانا انصری وان جی بو ان چ بو نبلبون جنك كيختيار بو عفريني بو كنجي عفريني لي بو كوفيا ويلسري بو هوالا جن روجنا ما جن ميكروفون دري ويكر يادي قلت تشد بي كجام بو اس تشب بيجم هما كا تشب بي منزا تشنا بيجم ام العفريني بو ريشي سلمكرن واتشتيانا من مالا خو ملكي خو ما حاتش بردا ام هاتن شهباي
مشغول چادر دا جیان کافا دکر سری خدا بو سر هف لوی دری ایریشی سر مکر از مالبات تقوى منك مهاتن ام رویان من بجی اما خوی هان من بجی روژا دودار روژا سسیا اجاری من بجی ایریشانی سر من هم رویان هاتن وی دری یا وف حتشتا رومانکه تو وی زمانکی جی پولیتیکی دور زمانکی نهاتیه خراکرن yani rastî ev e propaganda ev e polîtîka ev e icabî tu ser ve tiştekî zêde bike nîne gelê Kurdî li wê derê li Efrînê bû êrişî ser kirin malê wan talan kirin darê wan talan kirin zeytûnê wan talan kirin keç û xortê wan serê wan jê kirin reviyan şehbayê di kon û çadira da li ber xwe da ku bi hawakî terka axa xuneke mirovên emrê wan mezin wata jaxê dûr dikevin dimirin yani bi ruhî dimirin dibe bi bedenî sağ bin lê sebra wan hebû em nêzî welatê xwe ne dibe rojekê em ê dîsa vegerin li wê derê êrîş hat ser bi sedan xortê Kurd keçên Kurdiyê li ber xwe da dîl ketin destê neyara an li ber xwe da bi hawakî vagela bi alîkariya koalîsyonê dîsa bi alîkariya Amerîka ew gelê Kurd ji wê derê hat derxistin îcarê hinek malbata xwe îhan min bicê hîn rane zabûn hîn avek ve nexwaribûn li min bicê îcarê lê xistin îcarê xelçemê firê xistin hatin vê hêla ya ji vê mestir êş û heqîqet heye Ronî ka bersi bide vî camirî ya kurê bavê xwe ye her bijî ji wî ra kurê bavê xwe ye çêlê mar dibe mar her bijî ji wî ra kurê bavê xwe ye yê xwenenas yê şîrheram Kurd e Ronî tu jê re ew şîr bêje helal e ew şîr helal e Ronî ka Tirkî jê re bêje bêje mirovahî pêş ketiye medeniyet pêş ketiye êdî kuştin teslim girtin dervey medeniyetê ye êdî Tirk şûma mane eyb e êdî rûmet onur di kuştinê de ne ka Tirkî jê re bêje hadi yani ez bawer dikim ne pêwîst e mamoste sane çawa yani herkes bir yani Atmaca kendi halkının geçmişlerine sadık kalmış ve gerçek bir Türktür genlerindeki olan o soytarlığı, o soykırımcılığı gösteriyor ve 1000 yıl geçse de gösterecektir. Ne mutlu ona ki babalarının, atalarının izinde hala yürüyor, elinde kılıcı, ağzında Kurt dili ve uluyor, havlıyor. Yani o bence kendi gerçekliğini haykırıyor. Ha yani ve emoren Kurda rastiya Kurd şiye rastiya Kurd ujna Afrinî dayika Afrinî yani jvê eş mezintır heye jvê li Afrinî bu êrî jî me kir em hatin şehbayê me serê xwe da hev di kona da di çadira da em da ku xwe biparîzin pariyek nan bixwe li wê derê êrîşî ser me kirin em hatin min bicê hî me tasika ve nexwaribû êrîşî ser me kirin em nehatin birê ez ê sibê kuda herim nebeliye got tiştekî min holê nîne ya ziman heve icabî propagandên vala bike nake ziman heve rewşa gelê Kurd heve ha gelê Kurd li ber xwe dide li Rojavayê Kurdistanê li ber xwe dide bi hevalan ra jî têkiliyê min a bawerkirî her kesî jî dibe hebe nêbelê têkiliyê min a jî henin ez bi dostê xwe ra bi hevalên xwe ra bi fermandarên wê derê yê dişar da ez agayayî jê dikirim ama car na li wê derê niha Tirkiye xetên xwe şer mezin dike li derdorên Kobanî mezin dike da ku kengî bi hawakî lawaziyakê bibîne koalîsyon bi hawakî îkna bike û êrişî ser Kobanê bike ha em vê jî bibêjin Ronî gotina xweşbîr neke mamoste Haydar di jineke tilme guderê dikî eger tu bixwazî ez pir bi kêfxweşî lînka bernamê ji te re bişînim keremke were jor em bi kêfxweşî te gudar dikin tu ji min re bêjî erê ez te re lînkê dişînim keremke Ronî keç û xortê Kurd li ber xwe didin wê li ber xwe bidin mesele dîsaz bibêjim mesele rêbazekî pêşeroja Kurd xilas bike hewceye em dibê yani destê wan da hebe recet takek yani êşa Kurd belûye tu doktor êşa Kurd belûye ama îlac ke zû te qez vê êşê bisekî nepêwîst e ez dibêjim serê min diêşe tu dibê çe tu heba xewê didime ya heba xewê tu bidin min ez radizêm nabe serê ez şiyar dibim serê min dîsa diêşe
حبك سر ايشي بدا من داكو في ايش سري من ها لفي دري اف قال لك بيست شا اغاهي دستي من انا اغاهي دستي من انا امريكا فادر روجا لزيسي روجا كتيا كوباني در دوري دبي تشا سريني دوی درجی پوزیسیون خاگرتیه جبرگه دست وان دا آگاهی امریکا دایه پگید ترکیه به وریار ایریش بکن لورا لزگین امریکا به هوا کی لزگینی خاکشان کوبانی هزک خاکشان دیه کوبانی و که سمبولیک داکو دمال کوبانی خوال امریکا بخه یعنی او تیوی معنی لورا جی ام دبینه و روزانای دولت ترک جی به چاره مایه به هوا کی دخوازه او امریکا نه هم بری هبول کرداخه ببیجی امریکا توخه عالی ببینی از چه میرخواستم چوا کردا کردکم چوا من شنگالی قرکر چوا من شهبای قرکر چوا من کوشگری قرکر چوا من زیلان قرکر چوا من دیرسمی قرکر تو ببینی از وان چوا یلو دیسا کارم قربکم دیلال خودخه دیلا خال خودخه و کسب فعل شیری وان دستا دان دو خواز کردا قربکه اف سدی سد هولیه ام ویزانن اما تشتی نو پیوه ام بکن چیه اف جولانیه آن اف چه قزل قرته حوجه اموی وکل لهنگه کی دموکراسی قبول نکن و نگرن دست اف پرشاشیه جبرگی وقتا و حوجه پروژه کرد نکدا خوازیا دموکراسی سوریه به سوا چه تو که ببیجی سوا چه وقتا سوریه تو جولانی بکه دموکرات تو پرناکه پروژه te پرناکه تو ناو نتویل قده برده برا ببر رادیکال برا ببر داعش حتانی جیتی و مل بدنه آلیکاریه بدنه بکن دیکتاتوری که هری دست بخوین داکو جهانا ناو نتوی ببیجه باوی من اویش نارسری بوسا آن ای کانه بلوی داری بر ریوه ببه و هیزا کانه دبی شوق و شمالی بده بدری گلی کرده یا نه تو دبی چه به هوا کی هنک تشتین دموکراسی جی بخواز او جوان قبول بکه دنیا کجا چپکا لفغبرا و جولانی مزک دموکرات اونجی ترسیان مزک دموکرات جی تروریست کی دموکرات کی در نخن مل بدنه قال كل حوجيه مل بدنه حتى كان ببرا راديكال برا ور ببر راديكال مروف طالبان المزگینیاوی بده برا ور ببر راديكال داکو جیهان هر در سوریا نهره مکوقاس قولاییه نهره مکوقاس قولاییه برچه جاوی دنیای حمیل سره قال خريستيان لهيه قال يهودي لهيه در دوران قال درزي لهيه قال كرد لهيه قال علوي لهيه يعني لوي دري تو نيف ديمقراطيكي درخه كرد خود كوجه نيف ديمقراطيكي لوي در مخه اما اليكاريه بني ببي جباوي من بروجا من هذا تو بروجا من بدن من تو خوازات تو بب ديكتاتوري كي هري راديكال ازي علي تبكم هري راديكال ازي پشتگیری بدمته ازي دولت ناونتوی کنا بکم دا کوت سر نگاه بمینه في راديكال تي اخو جبرك افدون دريج دوام ناكه يعني عمري وي وقتها هجر كرد وي بهوا كينين خطا ديمقراطيه عمري جولاني وهيزا جولاني بركنه دنگي تناي ما مسته دنگي تناي مگور ربک هال برسو دایوی دو سته ترک هذا قرط درسفك باش دایوی وكيدن افجي هي افجي رخنايا لتا بيجا شونا كنت غازي خلقي مي باش روجاوات كي بي ازادي روجاوات دست خلقي مي باكور دايا بيشي وانا راكسر بيد يعني استبليد بم ازبان خلقي روجاواناكم ازبان سياسة روجاواتكم ازبان سياسة مداري روجاواتكم ایک کانه دولت ترک بسکلینه رابونا گلی کرد یه لباکوره یه مغل هاتیه اف چند ساله جبرگ ده پولیتیقای شاش برگ صدام پولیتیقای شاش رونشتیه و دوی چه تیک چویه گلی باکوره لی بلی صداماوی هیه اتا پولیتیقای شاش هولی رابه اف خطا کنفدرالیزمی اف خطا ریبر آپو یال روجاوای کردستانی خطا که زیرینه لی بلی زیر کتیه دستین زیر نناسا زیر کتیه دستین زیر نناسا وقتا زیر نناس زیر بفروشه کسی وی زیری نکره جبرگه او یکمین گرک اف دستی کی دایه دستی گلی کرد پیشن که وی خطی دکه بری پوزیسیون کرد یکمین بی پاراستن دا که اف خط بسر بکوه اف خط وقتانی خطا کرد بسر نکوه اف خط بتنی سری خو سر نکوه
شاشیا مد ورادایه از لورا بان پیشنگی کردکم و همان دمی بان پیشنگی روجاوای کردستان دکم لیبلی سری سد او هوا راست بیجه گلی کردی باکور او رابه لیل ریبر اپو د پرتوگال خدا اند نوت خدا ناتام نایشی من گوتنه گوری من پر دیروکی کربو شر لفرماندار خود گره به ترکیه دگو سواش komutanını arıyor. Mesele duradaya. Hem şerli fermandarı xwe digere hem piskir yani hem ev eşa Kurd li doktorê xwe digere. Doktorê wê rêber apoye lê mixabin îro dîl hatiye girtin û em jî dibînin ev xeta dewleta Türk ew qebûl nake qebûl kiriba Bahçeli hev qaban kir bersivekê ji rêber apo bahata. Ev jî em gerek vî hewa bixwînin. Ew tiştê ew dixwazin rêber apo qebûl nake. Eger dengê min çû mamoste Haydar Dilcem bixwaze bila xeberekî vedire îşaretekî bide min ez linkê jê re dikarim bavêjim vedire bi kêfxweşî em dixwazin lê guherî bikim Tirkiyeyê. Ronê gelek peyam hene û piranî bi te rane bi fikrê te rane na hêdî ew fermandarê yê pegî ku tu pê re axivî çi agahî dide te di pêşa rojê de qedera Rojavayê Kurdistanê dibe çi elbet ez jî li saziyê û min jî tonkî agahî berê bikirim lê ez ê sibê zêdetir eşkere bikim îro imkanên axaftina min ji ber ku tême ama tenê zanibin ku hêviyekî pir ciddî heye yani Rojavayê Kurdistanê tê parastin ama divê em hêza xwe biparêzin li Bakurê Kurdistanê divê em piştgirî bikin Rojavayê Kurdistanê û pir acîl şêwirî bi yeketiya netî heye yeketiya nava Kurdan yani pir zêde acîl e enekese peyede ças rêxistinê Kurdistanî hene eger nebin yek hêzên navdewletî îtibar bi Kurdan nakin ya bizanin ya tiştekî wisa heye Ronî tu kerem ke ez peyama li ser ekranê diweşînim ez ê bersivê bidim pirsata yak mijîya pegê girtiye lê berî ez berê bidim ya ez dixwazim tiştekî dimêjim bikur ne şerme îro Amerîka û Fransa li rojavanan kozu girtinin û ji Kurdan re dibêjin zû bibin yek terfe tijestê wederin zû îro li wê derêne bê naber civîn tê çêkirin li Qamişlo û li Hesekê ya ne şerme yani ev şermeke pir mezin e û ez vê jî bibêjim ev xeta me avrasayacî dema li Lozanê konferans dibe çe weke mitîngeke mezin çêbû sed saliya ji bo sed saliya Lozanê li Lozanê ew li wê derê ê pêra me dît xetên me in Avrasyacî ên Avrasya diparêzin ê digot Rusya û Îran û nizanim anti Amerîkacî bûn yani gev li çîkê xwarin gev li kenekê xwar got gerek hûn ba nekin nebêjin yekîtiya Kurd bira çêbibe yani misyona yenek misyona kenekê çi ye yek misyona wê heye ew jî yekîtiya gelê Kurd pêk bîne ama gev lê hat xwarin got na wisa me bêjin ya mesela rada şaşî heye ha ez bi agayat girt min agayî min Rojavayê Kurdistanê girt di milê siyasî da hevpeyvîn henen lê taybet bi rêya Amerîka bi rêyan dewletên navnetewî bi Colanî ra hevpeyvîn dibe çe agahî derûtên û ev noxta jî ev not jî dibe çe binêwî yani hat zelalkirin ev hêzên navnetewî bi hawakî zane Colanî Tirkiye dixwaze wî teslîm bigire û Tirkiye li wê derê wî weke qayûmekî ser Şamê qayûmekî mîsakê millî ye ev hêzana jî îro lewra tev digerin da ku wî bi tevahî destê Tirkiye veber nede û di navbera Kurdan da ev hêz diherûn tên ji bo di navbera Kurdan û Colanî da Colanî peyamê wî çîkenin lê belê Colanî armanca wî sereke bi hawakî dixwaze hêdî xwe hêz bike û weke Hamasê tev digere ama armanca wî a herî mezin İsraîl e
armancawi heri mezin lehemberi İsrail artêşekeke İslamî çêke û bihawakî Xwediyên Qudusê. Ev nihayî armancawi ye. û armanca rêveberê wan ê Tirkiyê nihayî armanca ev e. Ji bo Kurda Kurd tam çi dixwaze li goreyê min ji wî jî fehm kir tam ne zelal e. Ji ber ge hîn Kurda li ser vê xeta demokrasiyê çî dikin bi colanê re demokrasî nabe. Mesele tu colanî pêvistiya wî ji meşrûriyetê heye. Ê îro kane ve meşrûriyetê bide bê Tirkiye ji Tirkiye şûn da ê kane meşrûriyetê bide colanî gelê Kurd e. Gelê Kurd e. Lewra pêvistiya wî ji meşrûriyetê heye, pêvistiya gelê Kurd jî ev kozikên destê wan da bê parastin û herî kêm ev pozisyonê îro Başûrê Kurdistanê girtiye, yanî weke federasyonekê qebûl bibe. Wata di vê rewşa îro hewqas lawaza Sûriye û Colanî weke terorîstekî hîn di lîstê da ye. Heger Kurd bi vî hawa weke federasyonekê fermî dibe çe ji van hêzên çeta negire, ev xeteriyek mezin e. Yana em ê hew ji bo demokrasiya Tirkiye tev bigerin, ev xeteriyek mezin e ji ber ge di roja xwe herî lawaz da ye Colanî. Di roja xwe herî lawaz da ye. Yanî qada navnetewî da. Tirkiye kanibe wê êrîş bike. Tirkiye kanibe dewletê navnetewî hineka îkna bike wê êrîş bike. Lê belê gelê Kurd jî YPG, YPJ û qesede wê li her bihist axa rojava wê li ber xwe bide. Ev êrîş nexwe tenê diparêzin, heman demê li wê derê pêkhatiyên qedîm henin. Yanî weke xelkê Asûrî henin, hîn hinek xelkên Ermenî li wê derê henin û heman demê pêkhatiyên cuda li wê derê henin. Kurd destê wî da ev tiştekî meşrû ye parastinan ev xelkê ney hew Erebên Sunnî. Yanî vî biparêzin, ev bê parastin. Pozisyona derfetên dîrokî derketiye destê Rêveberiya Rojavayê Kurdistanê. Lê belê em gerek baldar bin Colanî nebin rêbazê Colanî ji Colanî demokratekî dernexin. û heta em kanibin em li hemberî wê bin da ku nêzî nirxê demokrasiya ew nebe. Ji ber ge ew yanî nehedî wî ye. Heta em kanibe di qada navnetewî da em dibe çe piştgiriyê Kurd bidin Colanî bikin Elqaidekî tûj û serîjêkir. Da ku dibe çe rastiya gelê Kurd dîsa bê dîtin û bi gelê Kurd kanibe ev dema ev çê bibe gotinek dawî. Yani bivan dîmenan niha dest pê kiriye di nava civakê de medya civakî de dîmenê wî têne xar vekirin bi kincên sivîl, bi keçikara, bi xortara, bi zarokara fotoğrafa dikişînin. Ev dixwazin îmaja wî hinekî biguherînin. Ama çiqas bi ser dikevin ne nizanim. Wisa îmajekî masûm dixwazin nîşan bidin. Tabii heta ku êrişê me neke ji bo me nexeme ama rabirdûya wan rabirdûyekî qirêje ama vê gavê em meselê tevlî hev nekin. Madem me dest bi xaftinê kiriye ew hevalê ku dibêje fikra bedran dere şaş e me tam fehm nekir çünkü me îro fikra xwe tam beyan nekiriye. Fikra minekî şaş heye ez li gorî te şaş heye dixwazim fikra te bibîsim. Baş e heval. Kerem Keronî. Preferakî. Ev rastî jî ev rastiya Colanî em gerek hêzê bin deke rastiya wî qilêriya wî qirêjiya wî derkeve olê ev gelê Ereb ev ê îro ban dike em Kurdan naxwazin em Colanî dixwazin ew ê sibê dîsa bibîne heger wê dîsa bangewaziyê gelê Kurd bike em hewceyên wisa bikin. Yani Kurd wexta dixwaze tiştekî dûmdirêj bi destê xwe xe tiştekî dûmdirêj bi destê xwe xe gerek mil bidin Colanî bibe ji bavê min tu dixwaze şerîat bîne tu çi tîne bîne. Lê herêmên destê min da û hetanî Efrînê ev herêmana gerek têkevin zagonên dibe çend Sûriyeyê netewî têkevin ê bingehîn û weke federasyonekê herî kêm bê parastin wekî din tu çi dixwaze zanîkariyê bidin te. Tu dibe çe bibe. Gerek tûj bikin ji ber çaxê ev gelê Erebî niha sewê çepika li hev dixan û dibêjin Kurd dibe çe Kurd birar Kurda qebûl nakin. Ev vê jî sibê ew ê jî sibê ban Kurd ke. Wê vê ji heyran em qurbana te. Hawakî rêj me rabibîne wê meşal hemberî Colanî çêkin em dixwazin tev qesedê bibin.
هەگەر یانی گۆرەی من ئەv tiştekî herî dîrokiye li ber xwe dide fermandarên yepegên yek agahî mijêgirtin ew jî wisa dibêjin li ber xwe didin û di pirayek dibe çi yanî kêliyakekî dîrokî ye dibe pir baş jî here dibe pir xeter jî here lê hewceya yekemîn Tirkiye bê sekinandin ji berge Tirkiye nê sekinandin bi hewakî dixwazin yanî di fermiyetê da di resmiyetê da jî destê Kurdan da ah gelek kêm bimîne û li ser li Şamê li ser maseyê Kurd jî bêhêz bibin agahiyê min ji wan girt ev in dîsa jî dibêjim yanî ev agahiyên Amerîka hatiye Kobanê û derdorên Sirînê hewceya em ji çapameniyê biyanî negirin hewceya em ji çapemeniyê xwe bigirin rojnamevanê me li wê herêmên hewceya em ji wan bigirin ji ber ge em negirin jî îro hatinê demeke dijîtal teq vîdeo parve dibe yek parve dike ama na ev ji bo hew ma em anti Amerîka cînê em li haviya parve bikin nabe ji çika me re dibe çi rixmî gotinê me tê ya dev vê ber de ew binket yani ew xeta anti Amerîka cî li Rojavayê Kurdistanê ew xet binket Ronî dewleta Tirkiye dewletekî pir alçaq e êrişê binêsaziyê dike normal di şeran de merov li baraja naxe navendên elektrîkê naxe navendên enerjiyê naxe avê li ser gel qet nake ama dewleta Tirkiye vê yekê dike artêşa Tirk bi tevê çeteyên xwe îstasyona elektrîkê ya li Gundewarê Rojavayê bajarê Til Temirê ew jî dikeve kantora Cizrê bombebaran kir li gorî agahiyan aniha îstasyona elektrîkê di xizmetê derketiye elektrîk tune li Kobanê jî elektrîk tune baraja Tişinê jî ixtirazdanê yani ev karakterê dewleta Tirkiyeyê û gava dijî tiştekî te got dixwaze gelê Kurd berûmet bike bi êrişa ser Kobanî bi destxistina Kobanî ama êdî dünya alem dizane Kurd jî dizanin bi êrişên dewleta Tirkiye em berûmet nabin ne weke Daişê çünkü dewleta Tirkiye dewletekî mezin e endama NATOyê 20 milyon hemalatiyên dewleta Tirkiye heye pir bihêsanî dikare êrişê ser cîranê xwe jî bike dikare bi ser jî bike ve dikare di süd balafiran di şevekî de rake hemî bombardıman bike ama ev berûmetî ev e berûmetiya herî mezin ew e merov êriş bike ser milletekî bê parastin milletekî bê dewlet milletekî ku îmkanê tune tenê xwaza çixura bijî berûmetiya herî mezin bêşerefiya herî mezin ew e ku dewleta Tirkiye îro pêk kir derviyekê em rehetin rûmeta me li cî ye em ji xwe razî ne me xwe li hember Daişê îspî diye li hengiyê de mesela li hengiyê de keremke mamoste di vê derê da kanî binê vê hengî zala bikim yanî ne belkî dibem gotin şaş bikaribî ne gelê Kurd berûmet bike ji ber ge yanî Kobanê bûye sembola yekîtiya gelê Kurd Kobanê bûye kelhaya ez li ser gotinê te nabêjim Ronî çünkü gotinê te de min baş fehm kir dewleta Tirkiye dixwaze Kurdan piçûk bixîne dixwaze ew îtibara ku dixada navnetî wî de bi têkbirina Daişê bi dest xist dixwaze wî bişkîne min ji gotinê te wisa fehm kir nexeme aynen wisa lê dewleta Türk ji wê re ne eyb û are ne şerme yanî êrişî ser gelê Kurd bike dîsa ya heyran di koçgirî da Firat ji laşên berxwederên Kurdê me in Malatyê Kurdê me in Elewî li hemberî wan li ber xwe dan Firat mirov diherikî zîlan xwîn diherikî Dêrsim ji bo fîşekê xwe na bikarînin Dêrsimê jinên ducanî bi singel zikê wan dixistin zarok tê da dikuştin yanî dewleta Tirk hata îro ew Kurdê îro hîn dewleta Tirk gazina jê bike ew fermandarê gazina ji dewleta Tirk bike bira çeka xwe deyne rojnamevanê gazina jê bike bira qelema xwe deyne televîzyoncuê yekê dibe li ber televizyona yê wî gazina ji dewleta Tirk bike bira kamera xwe deyne rê bidin hinekê din ji ber ge yanî em îdî dîn bûn em mirin em qala toximê vî xelkî dikin ev ji reşkê xwe xwedî dikin em qala siyarên hespên
جيشولين مولا هاتنن وحمدان پریشان کرن آخا ایرانی درین دبیچن هری دیروکی خراب کرن ام قلا زینیتا نه حتی شه و داعش زاروکی وی هرمینن یه وی راستیان نبینه خود خابینن حبین خوی دخن نه حبی سریشه یعنی او حتی شه و جولانی و داعش و خلقی دیر زوری و رقای و وی هرمینن زاروکی وی هرمینن او کسانا جوان چقا دموقرات درخجی داویا وان دا روحی وان دا تاریاک وان خودی دکه اوج روژه ده ترسن کردی نهال روژه روژاوای کردستان روژه بلاف دکن او وی جه ده ترسن چاوه وان دیشینه وجه خجه دگرن وقتا تو وی راستی نبینه تو دیسا خواه بخاپینه حبی خوی تو دیسا بدگلی کرد از وی ده بیجم یانا دولت ترک تشتی دکه بی احلاقه دولت ترک د شرادا مدید پیسیدین بر خود جین کرد یلچای کردستان ال بر خود جید کرن و نظام چه کرن بالله وان یه جان داوود لیستن ما وانا حمیدیتن روني خطريه كدريجي هي اف شاه سليمان اف جنازي بيبو تشيروك سري ما بو بلايا نزل بنواتشني لويدري غراوكي هي بالصالان الويدري بلكي 5 سنه او جنازه الويدري بو داوود فتسيبو دما جار وسا جروبك عسكري وان دما سوريا د شو ويدري فورماليته سمبوليك ويدري دمان جا هو كي اخوان بو يعني بقاسي بلكي شو بيجم 1000 متر قرب 1000 متر قرب اخوان هي درابه بيجو اجا وقت كدا عايش هاد بخير يا بيجي اورا كرم برن اشمه گندك سر سنور باكوري كردستان tam نزي سورجي وان درaya اجا انا دولت تركيا بيت كي بهانه دبيجه التقازم جنازه شاه سليمان جارد بگرم ويدري یا پکیج دیگه سرچاوا پروگرام کنه یعنی عادته سالانه قریب بیاد دولت بنا از به تانگ و توپان وارم و داری بارگاه عسکری چیپ یعنی ویت که بانه وقتی که به تانگ و توپان واره سوج بو جنازه وی جامری که دا جنازه جی تونه وی تابوت دا جنازه مدنازه تونه چونکه میری که خالی زنه چند سال بری میری تنه بهانه یعنی ویت کن هنجه اینجا وقتی که تانگ و توپان واره او در جیره دبه بارگه کی او ده عسکرانو او چه بیشم بلکه به صدان عسکر بینه بیداری او داری جیه کی چاودیری چیلکش بو کنترل کردن خوبانی تشریه او خدمت استخباراتی بدن او بچن بمب بخندر مرا فعالیت تروریستی پک بینم جای خطریه اگر تشتکی مسبب امنه کی تکبن زوره ام هیوید کن لغاتنه که خوش معقول چه ببه وکه انسانان یا وکه مرو بیم وید دمساله به سردمه کرم کرم مزک اویا کیه اف ظلاما دماغ درباسي هلا حلبة دبا يقال الفراتي دقال وي هرمي قال كي عثمانلي افي بلكي كردجي مرمزان نو بيتش سديسد مغولة لوي دري قال كي عثمانلي لوي دري دمره بيتش مازالي لوي دري شركه مزكه هزار نظام چقا سال درباس بيه خلق سوا جنازه کی خوی 1000 سال بری چخال برخواده ده بنره یا کردو تو چه دیگه اما جنازه مل اوتتننه کاش سعید رضا کبدی عزما سعید نورسی و قصاتک حیرانی منه کا جنازه تو و مترین شو شهید میوه داوی محمی گورستان وان چیکربون پاشو همین گورستان سروبون کرد یا جنازه زارو که فرمانداری می هزا کرد پککی ویداوی کا جنازه عگید آویتن و گلی yani مرون ezan mı avitine kadar مرون nevre pas bike mere nevre bas canim rov değişe ya tabii ki ha ama nasıl bike mezek hazar nizam çend sal beri kalki nizanım kiyan Osmanlı xwedê grabî li ava firatê fetisiye hîn li serê golê kurd bûye bela ya çiqas xelkekî neteweke bi nealet te hûn ya لورا
يعني نافرا في خطا شيعي وسني دا حتى نوع بوليتيكي هات المشاندن حوجه الهولي ایرو دخوازن لروجاوای کردستانی بمشینه به وی خطا نتوی نای مشاندن ها رونی دیسا جوشان کت دی سال 2025 دایه هیچ اینترنت فعال نکرده از دائما وی شرمزار دکن bu sala peşeme emjire sistemeki süper bigrim. Zira dibêjin sistema fiber dibêjin. Zira em çêkin bila rehet kiribe YouTube xwe bikarbîne xweşik. Hevanda êve jî ez ji we re spas dikim ji kerema xwe re ji bîr nekin hêjmara abonê me zêde bikin. Ya hakikaten mesela ez ana digerim ez têm saziyên me jî têm televizyonê me jî wê derê bernameyên min hene. Ez dinêrim eleqa xelkê gelekî baş e, pir baş e. Eleqa hevalan heye û herkes bas dike. Dibêjin di cîhana medya sosyal da, YouTube'ê de em kanala bi tenê ne û wisa bi istikrar weşanê dikin. Em her roj weşanê dikin. Canan rojê du cara eger rewşekî awarte hebe. Ev tiştekî gelekî baş e. Ez piştgirî ji Ronî dikirim. Ji Rojavayê Kurdistanê dikirim. Ji Ciwana Cuma dikirim. Ji Başûrê Kurdistanê sê çar hevalê me hene. Ji Avrupayê nede hevalê me hene. Ji Rûsya niha gelek heval çêbûne ez ji wan piştgirî dikirim. Niha ji Kanada, ji Amerîkayê ji min re telefon tên. Gelek heval, gelek rewşenbîr hene dixwazin tevlîdin. Dixwazin fikrê xwe beyan bikin. Ez ê hemiye bixin dorê. Ez ê hewl bidim vê kanalê bikim, kanalek ku bikaribin hevalê me têda xwe îfade bikin. Pir xweş e. Ji destê min tê ji kerema xwe re ev vîdeoyê min ê ku ez ji Stek TV digirim canan, ev bernameyê min ê di Stek TV'de şexsiyetê me li wê derê xwe îfade dikin. Ez wextê dibirim xim YouTubeê ji kerema xwe re wana jî bişopînin, pir baş dibe. Wan jî bişopînin, teqîb bikin. Çünkü rewşenbîrên mesela rewşenbîrên tevlî dibin Beşîrê Newa camerekî heqate rewşenbîr e. Doh Fuat Ömer mesela diplomatekî mêla Avrupayê doktor e. Min her du jî weşandine. Eger hûn temaşekin tiştên pir giranbiha dibêjin, tiştê pir xweş dibêjin. Re aş mala te ava gelek spas dikim ji bo vê alîkariyete û heqeten jî ez van alîkariyê ku tên li hevala belav dikim bi taybetî ne hevalên Ewropayê. Hevalên Rojavayê Kurdistanê, Başûrê Kurdistanê pêdiviya bi me heye em alîkarî didin wan her hebî. Ronî deng dora te مامۆستا بەرنامەیە ستێت تیوی تو چێ دکە داوێژن سەر یوتوبا خدا ez wan guhdar dikim rastî li wê derê jî karekî pîroz hûn dimeşînin ji ber ew kesên rewşenbîr ew kesên hûn digirin û tiştê belkî herî hêja jî zarokên xelkê wê herêmênin. Yani îro mirovekî ji İstanbulê jî İzmîrê weke çevgirekî em tînin em rojava jî sewal dikin ev eyb e, ev şerm e. Hinek henen nas dikim naxwazim nav bibêjim emrê wan şêst heftê salin lê ji roja rabûna ser nigê xwe heta niha xizmeta dewleta Türk kirinin heta niha xizmeta dewleta Türk kirinin hinek partîn ên çepê Türk ava kirinin û tên li ser yekitiya gelê Kurd êrişî hinek dike û an tişna dibêje û dipeyive. Ya ev ne hedê we ye, ev ne hedê we ye. Yani hûn ne bi çivokî zanin ne heta niha ji bo Kurdî we tiştek kiriye û bi zimanên Tirkî we sazî û partî ava kirinin we xwastiye gelê me dêr simê asîmile bike ji koka xwe ji zimanê xwe dûr bike ve çi hatiye we kiriye. Lê îro li ser mesela pirsgirêkê navberên hêzên Kurda da nîqaşa dikin û hêla dikirin û çîrî hêlekê dike. Ev şaş e. Ji ber ke ne mafê te ye tu vê meselê da biaxife. Ya tu ne mafê te ye tu mesela rojnava da rê bide ber Kurda. Lewra hûn karekî hêja dikin di stêrkê da ji ber Stêk TV'ye da ev mêvanê tu digirin rewşenbîrên wê herêmênin civata Ereb naz dike, civata Asûrî naz dike, civata Kurd naz dike, derdorê gelek xweş naz dike. Peki. Gelek kes çi dibêjin zanî? Dibêjin heta niha em mehkûmên YouTuberên Tirkî bûn. Em mehkûm bûn, em mecbûr bûn hemî agahiyan Tirkî bikin di medya civakî de. Ama dibe bi xêra bernameyên bi vî rengî
يعني اجبر كم ثانية وكي دي كستنا حقيقة بخيرة إيجار هوالي ما تركي شركة إيجار بتركيا هيري خراب بشيويكي كرمانجيا خراب كرمانجي فكرة وادقرنا تركي يعني بتركيا كي برباد آگاهی شاش جملت ما محكومة واندبه إجا حيفة بنيه چما مرو بزمان ملت خطاب ملت خنکه یا جو کرمانجی ما شیرینتر باشتر زمان هه ایجار بوتنه خیداوی ببیجه چونکه اج گرک رابم مامۆستا ڕەوشی ئەڤە گەلەی کورد لەبەر خوا دەدا وێ لەبەر خوا بەدە ئەما ئەس دەبێژم قەی وەکە لۆزانێکە دویەمین ئیرۆز ji ber ke lozaneke duyemîn tê nefsandin Rojavayê Kurdistanê dibêje şexsî Axa Sûdiyê da. Gelê Kurd gerek nebin hinek kesên dibêje Hasan Xeyrî beg hebûn. Nebin wana dibêje name ji Lozanê re heyeta Lozanê re difsandin digot em biratiya Turkaran em ê bi Turkara bijîn. Gerek ev çê nebe. Yani Kurd îro وقتا وی روژه حقاس دیروکی دا دستکفتی خواه به هوا کی فرمی مسوگر نکن اف خطریه دموکراسیا سوریه دسر حوجه نسل ملی کردی پریشانی ربنی ملی وی بریندار به دبجه بردن وی بکن ظالم بکن دیکتاتور حتاش دستی وتی وداوی اسدی چات سری لیوار بکن لورا اسکانم وانا ببیجیم ها از ویجی ببیجیم جار جانا دبه چونکه اینه که واجم راج نفسینن yani emin asla kan da Twitter'da andara ya Türkiye yani Türkiye'nin hela partiya kurduklar. Belki car jana belki berva şirovi min dibe acaba hani ki seri mata az apojim az vêjî bibêjim ez vê bibêjim bi serbilindî dibêjim ez apojîmim lê neke yê ke xwe dibê çe ji bêndera çepê Türk xwedî dike apojiyê xwe ji bêndera gelê Kurd xwedî dike apojîmim û el ser vê rêmim şopger û şoptarê vê rêmim di vê argunî da min mezin bû mem hatim em şewitandin. دنگی خواهیم رونی گلک سپاس جبو تبلیبونا ته و جبو هبونا ته جی رونی روزنامه‌وانه کی میکم نه زودت خبته ام د عینی چاپمنی د مدیای جی به خبتینه و گاوی هنک ناوبر دایی اما د مدیای جدا دا د چاپمنی ما یعنی بیسکیت هجی طبعا خود دومینه نوپل د نویسی درت کبن وکیدن مجرای جدا ین پای ifade کرنه گلکن انگلیسی وی سوپره چاپمنی انگلیسی پر پشت شپینه و خواتی وی کرمانجی انگلیسی جهنه کرمانجی ترکی وکیدن زمان تهنه رونی آلمانی زانی yani روزنامه‌وانه کی تیرو تجیه yani کاس پس امضا نتبدم علی نه اجازه پس نه افده بده نه که مثلا از ویجی ببیجم جار جان از گله کی بخورات که میشه یا وز ببیجم ما خفم ما بيجم منفسینه جبرگه براستی دخوازم رومانا بنفسینم سناریان بنفسینم دما اسکانه بم yani نه بيجم از خورتم از دکم خیالی من او بون ایلی بلی yani روشك كورة ديروكي له هولي هي وجبرجة يروح عمري من 4 سالة يعني جروجا من شافي خو فكرية از بيراور بومن ادفي تكوشيني دامم امروين وكمن وكت دبيش عمري خو بردلي كان في تكوشيني دابن باور دكم افروج ايدي روجكو داك باخفن تشتاب بيجن يعني هما تشب بيجي واشترا تشبكال هفخم اف نابر روشن بيفي ev nabe hişmendî ev nabe tiştik car cana hewceye ez te têr bikim tu min têr bike bi agahiyên cuda bin analîzên cuda bi nêrînên cuda ama rûnî mesela bi salana tu rojnamevanî dikî ez dibêjim cî ku herî zêde tu xweş îfade dikî zelal îfade dikî bê sînor xwe îfade dikî ev kanal e yani elbet deverên cuda te îfade dikî ama vê derê de مینا کو تو مالباتا خرا باخفی مینا کو حوالی خرا باخفی و دری مرو نزانم مرو راحته از تلویزیون دیج برنامه پیش کشتکم اما اجوار بیجم بخیرا یوتیوبی از د تلویزیون در نها پر باشتر پر راحتتر دوستانه کرم خو ifade کنم مرو راحتتره مرو خیر ده yani 28 سال از برنامه پیش کشتکم چه پیش کشتکم اما به شکل یوتیوبی
مرو بدید به هوال دوست پاشتره مرو حمی که ماشوانان وقتی هوال خود بید وقتی دوست خود بید او پاشه belki bir fayda kurmancıya var. Çünkü cihana kurmancıya ahif emane em ji hevin ew paşir başir gelek spas dikim hevanno Roni dem baştıra